Un autre point ko son jeng enen e mara gaño ha hewti ɓe ɓaleɓe portojo warali en tubakojo warali en naarejo warali en koko wulta ɗum ɗo no naare no bonnani on ko so yehi ka naareɓe yahoɓe magreb ɓen ko kamɓe maɗum yahoɓe moynnori en ko ɓe woni e nder naare no boni e maɓɓe naare alal kama boni e ma ɓe wonɓe beppinde fulɓe ɓe mortani ɗo ɓena koye capatoyi ɓen ta safalɓe naareɓe ɓen hina hay arabe ɓe ɓen ko iran iwri donc ɓen ko iran iwri ɓen naareɓe mortani ɗo ko iran iwri voilà donc à la base en mara problème avec hay naare par ce que koko ɓenta ɗo e naare ɓe waɗi esclavage pendant 1400 ans ɗum ko fenade ɓe mara on trace ɓe mara on preuve ɗum fof koko ayɓe men bebimɓe mama men ɓe windi defte wallini ko hombo woni gaño men ko ɓaleje ɓalewal ngal ɓaleji ɗi ɓaleri ndi ɗum ɗo fof ko gaño men gande maɓɓe ɗen ko gaño men par ce que ɓe sunnay nayi ɓe ñamay ñaari ɓe ñamay bolle c'est à dire que gande ɓale ɓen ina luutodiri e gande mama men ɓe kulle ɗe mawniɗen ɓen fof ɓe lettay ɗe a faami ka baadi ɗe luutodiri iɗen luutodiri ka diinaji ɗe luutodiri ka baadi ɗe luutodiri ka hakkille ɓalewal ngal no serti hakkille pullo ko ɗum sa joɗini ɗo ɗum ɓaleji sappo a hokki nder ton pullo goto a yiyay mo tun anda oɗo ko pullo par ce que yaada e yiida e nanda et puis kadi colonisation afrique ko ɗi ɓaleji wonduno e tubakoɓe no jogui pinkaji no fella porto tubakojo fellali hay lowande wotere nder afrique ko ɗi ɓaleji wonno ka spayi ko ɗi ɓaleji wonno ka tirailleur sénégalais tirailleur sénégalais guina ɗo ko ɗi ɓaleji wonno armé on ko ɗi wonti maninka e soso ko ɗi ɓaleji wonno tirailleur on nigéria ko ɗi wonti o hausa ko ɗi ɓaleji wonno tirailleur on Tchad ko ɗi wonti o Sahara leñol nuyinte ko waroɓe fulɓe ɓe nder Tchad ɓe nawele Sahara ko ɗi ɓaleji wonno tirailleur on Burkina ko ɓe wonti o Mosi ko ɗi ɓaleji wonno tirailleur on Mali ko ɓe wonti o Bamana e Dogo ko kamɓe on donc honno ƴettirta ayɓe maɓe initora inde wotere an a e gaño ma on inde wotere an a e gaño ma on hara heɓi probléme ɓe doit certine e gaño ma on fino wawamo dartorade en mara probléme e tubako en mara probléme e naare par ce que tubako no mari mentalité wa pullo en fait vrai tubako on tigiri hiɓe waɗi doyi ka tubako on tigiri won ton atawa sonkatake no waɗa doyi et puis keeri no respecta ɓe yurmete bareru ɓe yurmete nagge ɓe yurmete ñariru ɓe yurmete e mboddi ɓe ñamata bolle vrai tubako on tigiri naare ɓen pareil kono ɗi ɓaleji ko ɗi ɓaleji woni ayɓe men ɓe tigiri e mara gaño ha hewti ɗi ɓaleji sai hande kala mo couleur ɓandu mo wayni no haɓa e waduna ko saabu ɗi ɓaleji par ce que ɗi rewra ɗi newaki ɓaleji ɗin kay kanda ɗo fof ɗi waɗay ha fof aña kala marɗo ndu o couleur ɓandu ɗo ko ɗi ɓaleji waɗi par ce que ɓe arda e sonkowi ɓe arda e désordre ɓe arda e salteyagal e kala fitna naare Europe ɗo quartier so yehi ɗo wano Paris ɗo Château Rouge ka ɓaleji ɗin daaki ton wurtako kamɓe tigi ɓaleji ɗin tigi doga e hoore mum c'est à dire que hay ɓaleru so heeɓi moyen hoɗataka ɓaleji jooɗi par ce que kanji tigi ɗi andi ɗi waɗaki ko ɗi ɓaleji waɗi so tawi hande ka anda ɗo sa wayini hara ɗa wicca donc enen en doit sortade suuten hoore men e ɗi ɓaleji hetten jaam c'est aussi simple que ça ko ɗum par ce que ko soñji en ko par ce que ɓe waɗi enen ɗi ɓaleji nokku gotum e nder saku goto ko ɗum ɗon soñji en accen intorogol noir accen intorogol black accen intorogol ɓale hina en ɓale hina en black hina en noir ko en fulɓe fof en mbaro hetten culture men hetten none men hetten siftinorgal men ngal iten jillodir e ayɓe men iten jillodir e yimɓe ɓe waɗaki eɗen jiiɗi waɗaki mon frère ɗi luuɓi ɗi boni ɗi waɗi désordre ɗi rewra kadi woni wo ko dictatorial wargol yimɓe ƴakka yimɓe aadeji ñamoji yimɓe e yiɗo Mali ɓe dekka yimɓe Burkina ɓe dekka yimɓe Congo ɓe dekka yimɓe Cameroun Nigéria chaque jour ɗa nani dégawi ɓe dekkoy goɗɗo sina ɓe jasoy ka berɗe ɓe yaltinimo ɓe dekkimo a tawayno ko ɓe nangi paykum ɓe hirsi kum ɓe ñami kum
de dega comme ça chaque jour anan reyɓe degaji degaji ɓe o ɓale waɗaki serine hoore mum o ɓale c'est tout e mara gaño ha hewti o ɓale na porte woni gaño men ala yiɗɗo o ɓale kanna ɗo ko ɓi huɗaɗo tu intoto ɓale par ce que ala yiɗuɗo ɓale o anna te ɓale no lundi Allah no lundi dinaji anna ɗin fop koko ɓale ko gerata kon a yahi anna ɗo ha Chine a yiyata waɗo ko ɓale watta voilà donc probléme men naare hina porto naare no ka leydi mum naare colonise Afrique porto ino Europe ga no respecti loi ko windi wo latine porto so jonnima ɗo konngol waɗi ɗo programme 20 ans porto yarata ɗo waɗa projet inna dans 20 ans mi waɗa ɗum ɗo e nder 20 ans ɓe waɗa kono ɓale naare tu ono guina ɗo chaque 5 ans ɓe waɗi coup d'état wi chaque 10 ans ɓe waɗi coup d'état ɓe change constitution hono waɗa wurdude ɓen mara konngol ɓale mara konngol ko fenoɓe kadi tarikaji mum fof ko fenade leydi a wemboto ko asa wondi e maɓɓe a wemboto ok donc ɗon ɗo maayi ɗon donc o affaire jalunke ko harfere pulaar koko ɓenta ɗo ke e nder Fuuta Jallo o hari e leñol intengol jalonke e puliji ɗin e puliɓe ɓen har no wuridi no nantodiri ko fenande har fe ko yimɓe gotum ɓen nodda puli ko yimɓe gotum ɓen nodda jalonke on fu ɗuɓe noddira ɗum ko sabu ko Fuuta Jallo ɓe hoɗi no way sanni ɗo wasolonke ko fulɓe wasolo notte wasolonke kono hina inde leñol a waɗa kadi fulɓe hoɗnoɓe Fuuta Jallo ɓe ɓena ɓele jalonke fami hina inde leñol ɓen jalokoɓe ko homɓe ko ɓen fulɓe go noddiri puli hina kamɓe tigguinitirano hoore maɓɓe puli kamɓe koɓe fulɓe nu kono fulɓe go jokkunoɓe dina kan façon goo inniɓe puli ko honɗum firi ko goɗɗo mo pullo yagal ngal e mum taha no waylike quoi ma ɗum ɗuytike ta goɗɗo ko pullo kono pullo yagal makko ngal no ɗuyti no loƴi kala yiɗo li e pular koko jippi koko ɗuyti ko ɗum nden on baymana ɓena baymanawal ma ɗum syllabe